Endo gambera hino muzire wanagirweho umwana akamunagaho amunagirweho yesterday but one omwana ogwe kirina witun wa mutoro twire aho kwa bene agezeho kuzambura then yamushanga hazingire ombyenda bitarukurungi kandi ogwo mwana n'umwana w'umuhiki ayine amezi nkana ekyo nekintu cyo kushwaza na munonga kushanga ngu hamazarwa ga Yesu Kristo rukunda abana iyo mwana wawe no munagaho so ntitera umuranga omuzire w'umwana ogu ningashi abari kumanya binje biri kukwata mwana ogu bije babase kumutwara kandi na no mutoto wodi twine yo mwana ndijo wamara almost 3 months omu Eirwariro ogwakanarwa ogunyina kamunagaho kandi ogumwana ine ndwara ya spina bifida and hydrocephalus omwana ogwe nawo no mwisi kandi kutwaza kureba fayiro abazire benkirebe kangunu barga omuri Champotani aho muri Mbarara city so nimwe ntubatera umuranga omwana ariyo magara ariyo na responding tayine nshonga yona ecyo kujangwa rwire ndwara ya hydrocephalus tikumanyisa ngo umunageho aho kuba ogwo mwana abasho bamukozereho ojo mwakire omukuze tokamanya akija hindukamu omwana wo mugasho munongo mbwire bwo misho Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.